sang sang atanga INP mizo channel clear tute inzain chibai levek ule okas ni somni le pasari zirtop ni ania tun tumpo Myanmar chanchin kan thai to ken kanan update lenga Myanmar news hi ani lala in kan soi kim thei ngai me ulova hei hi achan berchu an mani ram media lam hian a hun lala an cover thei bik lowang ani deuh bermaya zanlama chanchin kim changdeu aron soya keinin kan lo puang chhong man ngai meu talova chuwangin kan puan man tak lo watanga bultan le thin kan ni ti kha min lo khiat sak theu don nia tuntuma kan update po hi nimin lama kan puan man tak lo watangin kan tran le anga ti chuan voin lam thil khleng te nen atop khlengin min lo thlir sak le don nia min dat lam hi nimin okas nisom ni le paruk khan International Red Cross Society ICRC an lut ni inan soya le mineral tlante ponzi om deu tura ngai photang nimin khan kalemiu chimlama indo na chuak le kalemiu po hi sakain region huam chungania nimin tlai lam khan kalemiu chimlam thingtlang khothen khata PDF le terrorist sipaite anloin kap le ni inan soya zandariat vela thomare fel nia soyani sipai thi le hliam an om le om lo thu chiang an soi theilova PDF lamero engtin an om lo hlo ti an soi chiang theiani Kolin township lama terrorist sipai somthum lai an thi sakain region huam chung thau Kolin township khochak lam pale khobul lok chaudan le Kolin in kalpo na kongpuya nimin tlaidar nga vel khan terrorist sipai motor pahni chu PDF lamin an lo lambun vele boka sipai somthum vel chu an thingei ni inan soi bom anti puanu hian darkar chan vevel zet anin kap chhun zom ni inan soi ve boka chumi hnu chuan PDF lam hian tolkir ta ani PDF papakhatin an tolkir chan po ral thuam anin dai lo wang ni ina soya mi hring chu kanin daya ral thuam kanin dai lo in dai la chu an zawain kan kap hlum zo vek mai tur hinia atini hetia PDF an tolkir nu tok fanga terrorist lampui turin sipai za zetan lo thleng le ni in an soi bok minki na terrorist lam speedboat an kapa sipai pahni thi in parukin hliaman tuar heipo hi nimin okas ni somni le paruk tlaidar thum chhovela thil thlengania terrorist sipai te le piusoti member in kop mi somthum vel chuan minkin che vela khothen khatlu chilan tum le a chinduin luidung zoan kallain minkin longchol nan thlen rol hian PDF lamin an lo kap ngalani PDF lam hian sniper mangve in an kapa mi pahni an ka hlumba ka paruk dangin hliaman tur ngei ni an hmu thu an soya speedboat pakhat an kap pilbok darkar chan ve chung vel anin kap zui ni nan soi boka PDF lam thi le hliam tuar an omlo ni in tanluin khet news chuan a soi suibu lam ve thung sakain region thau tan se township huam chung kapong chia khwa a chuan nimin okas ni somni le paruk khan sipai terrorist an rang le ve thunga an khwa an dap chiam nuin in then khat an hal hial ni in media then khat chuan an soi khwa a tu ma omlovin an tlan chezuwa chu sipai lam chuan ral thuam lian te in ram laman kap zui zel ni nan soi boka amak thei khop mai khochunga om hunan khuara khomi te ran vul an vokle ar te po an tala an ei mai zel ni inan soi boka hei hi mun rang an chet du dana ni deuh thina ni hi kapong chia khuwa hian tun ma point sipayan lo lut to a miman an lo nei to ni okas ni somni le paruk ni zandariat vel khan kaya state loiko khopuya maitel company office chu tu ti riat lovinan bom chele a nimen pia okas ni somni le panga po khan loiko khopui tho an khopui lun laya maitel company ta phone door an lo bom to bokani tunlai hian rengun veng then khatiamin khopui then khata mana thuni na pong lak tir lai vela bel le khon rik thei chi rang an khon rik angkha an ti le hloma rengun khopui Yuzana Garden City Road 50 na cheng USDP member ni bok Damera Daily News correspondent ni bok Yechi anti chu nimin okas ni somni le paruk khan
Yangon Revolution Group YRG Paul tenan kap hluma an soidan chuan ye chi hian veng tinakala mipuin bungbel khonga sipayan du lo na an lan tir vel sipai hne report alo pe thina ni anti nizan po khan rengun khopui mun rang ranga sipayan veivak na sa hleya an veiva na silayan tong poka zel mai boka tuwe modana cheleka piangan kap zele manidon ni hetianga omzenei lova an ka na Mingala Tongyong Township Road 122 cheng uting min tun anti chu an ka fu khera an ka fu mai ba ka sipai te hian aruang an lata dai ni in an soibok KIA le terrorist sipai te anin kap le okas ni somni le paruk nimin tlai dar thum vela tangkhan KIA battalion 7 na tele terrorist sipai te po puta u township tanjia khodaya anin kap le a PDF lampoin KIA lamatangin sipayan kap na sahle ni inan soya indaw na thi le hliamero tun thlengin an la soi thei mai chuang lo hetianga anin ka le awangin indaw na achhuana bul hnaya mi za chuang zet chu mun him lampanin an tlan ni inan soya nimina puta utam sipa indaw na kha sipayin thu nei na an ponglak nuwa an tam sip huam chunga indaw na saber ni inan soi hialani puta u district huam chunga hian tunlai chu indaw na chuak le thina mana kan soi KIA hi an tlom ril rudewe moni in biak reman thlop thuan soi tak mai ni kan ti kha chu kan tan ruk na ril ruat tanga soi kha kan nia an tlom mel lo khop mai hetianga ka ren ni le kachin lama indaw na omlai hian mundanga po om tho boka nimin vek khan China le Myanmar in ramri na Sian state marlam Muse district Mongku lama po Myanmar National Democratic Alliance Army MNDAA anti tele terrorist sipaite an lo in kap na sahle poka hei hizan lam devani KNU in ni chungin sipai som pangan thatle KNU laminan soidan chuan nimin pia okas ni somni pangale nimin okas ni somni le paruk ni chung khan KNU Brigade 5 tele terrorist sipaite hi voisom pakhat an lo in do le to a chuta chuan sipai lam mi som panga an thia mi som pakhatin hliaman tur ni in an soi tukin lama po KNDF le terrorist sipai te hi phekhung lama anin kap chhun zom le a sipai lam hian than tho bel na sa hle ni in PKPF lam chuan an soi nimin lama kan puanta KNLA Brigade 6 sipai ten chai juakem nimin khan olsam takinan la kan ti kha hei hi lalet le nge turin terrorist council lam chuan an thopui BGF te an hril ni in voin lam khan an soya KNU Brigade 6 ramchan chunga sipai kem panga lai mai chu terrorist sipai te hian an chua san to a chung te chu BGF ten lo uap lum turin an ti thina chung zinga kem pani nimin le man ni lama an lak chu BGF te hian lo kap velovin an lo kian san mai thina hei hi terrorist lalpa hian a du lowan yang la let le nge turin a cha ani tuna an din muna hian chai dung lama sipayan in chop bel zela heng kem te hi lak let le an tum ngei ni in alang ti hian minong hlana sipai terrorist te hi mun tin maya ralan nga ta hle ni hi nam sipai te le PDF pol rang in an ka ron na sa sot hle ani voin yi sa chu lam din mun clear le ila Makui region yisa chu township huam chunga zito khua a tukin okas ni somni le pasari dar rukvel khan sipai lamtang mi report hin tu dalan pakhat piusoti pola an ho tu nia an ngai bok utan tre anti sipain veng lalatana an ruat ne na in chung nai bok chu yisa chu PDF le min chen MG6 polten an kap hluma utan tre hi okas ni som pakua a sipayin yisa chu PDF kem an vati chiat tum kha khami tum khan PDF te kem omna sipai hne na ahril ni inan soi chutia boina oma wang chuan sipai le piusoti pol in kop chuan khuwa an dap na sa hleya mi pui thil an bung ruwa an suwa samba ka anin thausa na sa zui hle boka zun ni somni le pakhat khan zito venglal hi an lo kap hliam to nge ni te chuan hi sa chu khopui po tukin lam kha chuan terrorist sipai te hian khopui lu na duty in siamin an phusana sa hleya
mi veiwa ka piang an cheka man tur hlir an zonga niang chu chhun lama chuan duty panga rukvel an oma a om chhun te hi anin district hle niang mi smartphone chenin an cheka chutia an duty lai chuan tu ti hriat lovin motor atangin an kapa police pani in hliam na takan turani an thilova an van nei khop mai tin Sakhain region Yinma pin le pale township in kar mun pakhata PDF ten sipai duty an vakap ni inan soiboka PDF te hian an vathong deuh thut ni om takania chutia anin ka tak thutawang chuan terrorist sipai te hian an kiang hnaya thlam pathum an hal chengal ni inan soi thile hliam an om le om lowero an soilo thantlanga bompu ka wanga thi an om kan hriat angin nimin pia lam kha an buai viu khania okas ni som ni le panga a anin dawa wanga terrorist sipai lamin boman ka puak mai talo pakhat chu voin okas ni som ni le pasari chhun khan thantlang pa pakhatin a khoi china chutia khoi lai chuna puak le ta thut mai sia a khoi tu ni om tak puhlei bi ka anti kum som limi athi pha a midang pasari lai in hliaman tuar zui ni in Hakha News chuan soi Rakhine lama hetianga om thu ma na khan kan soi to a bom tlol hi ni thum vel le ka hi chuan khoi chin lem lo sela a thaberna na ni hi apoi khop mai piuso ti polin venglal hlui an soi sa Sakhain region khin u township pa machi kung khua a nimin okas ni somni le parukhan sipain venglalata na an ruat u piumong anti afapa an khua a piuso ti pol hruai tu le a pol te chuan tun ma a an khoveng la lo thok to u kan min anti chu PDF lamtan pui thin tua pu in an soisa a an soisa khrep nuwa police nen an pe ni in mizima chuan report a don thua soi an committee nan soidan chuan helaya an police lal lo thok to le tuna an veng lal thok mek hi in lai chin hnai deuh ni om takan nia mani July ni som thum po khan piuso ti pol te hi ral thuam an lo peto ni nan soi hialani voin lama po heng piuso ti pol te hi an cherova hle ni nan soi bok South Korea sarkar chuan NUG a tho pui tur thua chua Myanmar mi puite tan chuan thulom om tak pakhat chu ni photang South Korea President Office lam thu chua chuan Myanmar ram ai o chuan NUG chau kan tho puyang antita a Myanmar rama democracy alo om theinan te remna le muanna alo om le theinan te hian sarkar sang tenen kan thok ho mai ni lovin keini South Korea sarkar po hian nasatakin ma kan lani antia NUG nen inzom na kan nei mai ni lovin an ho tu tenen kanin berenga an mani chau hi kan bezelang antini NUG hi official po mani theina na ma la turangen na mi noi ni le sing ruk le sang riat zet dil na an don thu po tar lang boka remna le mon na alo om theinan te politics awanga an mi man tak te terrorist lam hian chhuwa thuai tur te in South Korea sarkar chuan angen non le bok dot soi thiam mel zet mai thuak nei tam mel lo tak zomin tun chuan press conference a thua soya press conference a hi chuan khovel huwa pa media lama thok tu te po an om ve bokani athu soya chuan tun tuma sipai kam chilin thu nei na lak hi sang ni le som ni le pathum kum okas thla thleng chia ani tur thua soya caretaker sarkar hian hun rei tak mana tum chuang lo sang ni le som ni le pathum okas thla athlen ma in thlan na kan buat sayanga chuta hne na changtu party hne na thu nei na kan hlan le mayang ati ni in popular journal chuan a soya oi tur nge oi lo tur ti chu ke ni soi mai thei chi ni talo voina po Myanmar ram chung mun ranga kongan zole hloma kalemeu po nimin lam khan mi som lai man ni ma se voin lama pon zole zel thova voin chu mi man to kan om lem lo ne na lang Yinma pin lama po ani zale som sari na tan kongan zo vele boka tin Mandalay Buddhist puit hiam te pon ani zani nan kongan zo le bok rengun khopui ta mui lama kong zo ero terrorist nan not dara kong zo na telem lo te chenin mian manual ni in BBC chuna soi voina ta mui demonstration hi zirlai te huai hot ani dewa zirlai ni lem lo pon tel tre bokani rengun lam hi in man le in tha ti vela hluar le deuh ni na langa
aruka activist pakhat point mizima hena hetiang hian a report ni in mizima chuan a soyani ni som liam ta chung khan terrorist sipai ten Myanmar hi rengun khopui chung chawa hian mi som ni an tling le der to a mi teril ruwa hlo na chitu antum le me kaniber Assistance Association for Political Prisoners AAPP laminan chin chia dan chuan voin thlenga terrorist laminan man hi sanga le zakwa le somthum le pasari antling to ni kongan zo wanga man tok te hi antam ta hle ani hi ole tun tumata na Myanmar news kan ti chhuwa thei khati zong kha lo ne le phot mai sela clear tu ten men hlut saka kan video kan news chu ang atop thlenga men lo thlir sak thina wangin in chunga kan lo me